TivCatholicLink Internet Radio. Bane a nya pasibadza hemenu vane a nkane ma dido hen teshin wase u TivCatholicLink name. Nya ne on the classes zanzan singo ken yange la du shota ken shin zunge. Maso wesa onde shaye do na hina towase. Nya simba wan wase Father Samuel MAGASHI kanalu nanse nkane ma shayange nyane. Nya ba Ecclesia Otian o Catholico Golohonse ba e se wange tempe ma me kwa on wase kwa on no hihi ma kwa on no shohwa kentine iadua wase nya ile se yesese wange tempe ma shi sese wange me kwa on wase ne ve ba wanse kwa mom shahihi yo ken kwa on no hihi la and we bese kan we wiku avese ma sha ha ma she yo keren gbeda o se zuwa a uma otoron ma azahe mo mbuse atindi ana a nese esese kuraya makanyi jim ilu tindi ka kwa walu hange hena to wo machiyo shachu tindi ikavese ka uchezwa bakwenta uikuyo shin waningi ve kav e kakwa kom aire na ve manave mtsira shin tsaha seba Kristo ba kahaga keshe keke ane maond wagbese maso ese zuwa umotoron anese atindiana bae nhachi ba alwese o washika upalu hemba Roma yo ikio kishota iviu shekinuka momla aka avese pra wondo tesi yona kenga du tindi kerayo but tindi ma profeti ve shiada shapra su wondo ne kasha choki ane mamba Israel ken kwa orun wase usho ha ken washika uhihi upalo aposu tindi hemba Korinte tio kihihi viu shekinu ko hwa zana kinu ko ta akavesi bajuda bekava ondo hena tove shetiumi age ya ondo ere hen ave himbachidia heshi welu ken giviti zanza kar heshi no ondo dueve ken ta u bankra ma ve zende uwa nyon bishi ken deseti zanza veka nyoron ken ta u kana ta sun u ondo tondo zowene una nave ma masnavera gashe yani ngimpa kena ka oruna nyiane alwe simba yumba siso ese wange utempe ase ma simba yumba siso ye melkondo wase rusha yani ondo aso sheshimana layo shi usulukene ikavesi shinu rem sentavla shinu horun kwayan ma erina dido aka igba sulu eren ma sun ba kporo kiwa aon jene tindi ka kwolu unja afishi shi alwe sen nenge ken vyange ojiri Mateo ya ika vesi Yesu chi mangere nzwa shabam pinve shimbam teve bavami shau vatovu unyo ika vesi mba farishi bepolon kiwa na hava tabiare bepino ye kanyi ji humbalun tindi uvesen kana tindi ya ondo ne vulu yomba kuran tindi masha ye yimba farishi ba vulu yomba venge tindi atini ve kuma deruta ma kwa karen vulu tindi ya uroza kaswana na hide ye naove vulu tindi ya kwa sama kwa agba poe vulu tindi to posu na have polum kiwa tabiara ya Yesu
ba sham feve yo velupine Yesu kwane lo shachu karone ka velupine lo shachu veso pe fanshi veso pe zuana mtsira kenen pinve nega kasha chekangi ma Yesu akave tere hondu wo adoshima ashima yochi au mawochi ma amfe wochi ushawayo una wendo awe na nadoshima ewe yoyo na ha kasha atindia hane ma atindi chi ma uprofeti vehai kanyigene shiseso alu yondo do seshima ma samba kura na tindina e yora vesike mabra u exodo ma shisi hideke kwa orun u washika wa Paulo aposu tindi hemba Korinte washika na hihi tio trata eviusha potankaronye akave se ya yurase ka tempe u chia jijingi alwe ka aka orune si hidehena ondo yo mimije suwele shima ya ondo masilu yomba vadzwana diapo yo mautsoro shine ka shinu mzungu ka duo shota jene ka wuhi zende yo ka wuyem nala na ha ka shingana uhido tabiare na ha unenge e zende na uhiran diawo yo samba yomba kuranti ndi ondo samba kuraone na samba kuraon shado shima o ondo do se shima samba kuraon ka shado shima o babu wendo avese ve do se shima shi ko do wasu wele kasha chuyo gangase ma tese taru nenge shi mambu Kristo shi mambu kwasa Kristo kama mpi banyia kana do shota tenshi mzungu ido supine jene Yesu zinda yomba veluten chevruele kaswa ken tempe ondo esungu ken vyange yo jiji John ha Yesu zinda vekra yo bagane asuma sa veke vapine kanyi kyawi lute sese wurina ba erina yangane akave yohone tempe ne mama hideme maonke yangana hana ata Yesu pa ilu lama na avemba shunu mbavulu kene vyande shivulu kene kyavi una teseve shaire na unwe sho wange tempe wondo ne akave yohone tempe ne maon kre yangata kola pirive yo vekana e wo ma tempe ne kre yangata tempe watose nyum akunde ha kala trata wova mao kana yangata Yesu olo kwa yona luku manmdena ushimba kwene luna kwe manayu shai yangu shota la una ndeshinku lu tempe u Yesu luolo kwa najira bavi kabga sekba laga sekabga alaga tindi onda puwe onda nese esu kula siluyomba tindi siluyomba ereshe shimana nese fatyo kavenga kana ha zazanza ya vatindi wana momo shachu pra man tindi shino profeti viye shiada shachu pra ondo ma yona Yesu Kristo wava shova pase sidikla lu ukyange shachu tindi gana kan ma kakre nakba alwesi nenge ke vyange i ojiji John ya ikahave si tindi yo lumuse inowe ba gratia ma mimi yo veva kaki Yesu Kristo na se ba do skochio semba kuwa tindi ondo nina tempe uwelwe yorase eluji ichianji jinge atem mana yeto kene vesela ngunena nguchaulo gwechaulo kamba pinshin kampin do sipina yorase jene na chikba kodo ke adu shota nyana pasla mi wase kwa aka avese tele ka wolu
am kane ma umotoro ye ka hana seja alu ye on wem kane ma umotoro ye ka hana seja bakwa gane wedo usifa hange ya kan kwaru no show kwa kan wasiko hi ojiji Paulo aposto hemba Korinte tio ki hi viu je kinu ko kwa zana kinu ko ta ika avasi ba yuda vulu kene kya mamba grika yo vulu kene fishing kwa fa ha mashechi yo kailu bu se ma wanse kwa ibi meki on de she monje pa ki e fatio lu ibi meki o machika ba alu eso o mache samba kolon chio fa kwane kana sama se gayo samba kolon chio kaven nlu ondo hana to we se gayo mayangi je se te makbe se yoga tasha cheke angi mam so petseve se bua ikika shakwa wo gene yangi se ngwa yo o gene luwe sule na anke sule nane mungu pavelo balon pavelo bam zembe pavelo ikiona to poso ugu paluke na wona lujene kusulene na gumashe kange kona umago akumashe kange atashi na kange ugu anege gu zege tiam na ha agumashe kange mago di tiam mago kai di tiam na ha akawone ko ahondo shibumeto una luwa hondo yo mau gematam agune mau nem kom umago mau gematam amago ne mau ne ugu ha yangi gene se ngwa na ha ota na ha yangi wone tuma mure ken sule nane na yangi ta yo ake ikono na ha anyolomi ken sule ne ada tuma hitine mungu ma yangi tuma he mungu tine mungu ya nyamba wakale una ha ichame ki mangu wosujili vaton shetyo wow ma ichame ki mungu kinki ton shetyo ya akia musara atilesha hawawezwa akawone mimi yo ando humba kwa fa luni katiame kigu shahidi tiame kigu king tiame kigu ka kikeyo luni katiame kigu ketem shetyo igena ha mimi yo ando mamklalo maga na ka ando hena to sijera ando alwe ando bume so matikasi he kwayo meme ando mashima nje pa bumega ba alwe ando ai bume je pa yo mashima nje pa ibume kira ki fatelo kwa fa wasga kana duane iyo se kwa sha kwa tindi iyo se kwa sha kwa mel kwando wase ando wiko avese kana tini ando puene pa akko kwa ni chi nyura nyoto hingi humu kwa watindi hate teleondo wo adoshima ayoyo chi auma wo chi manamfe wo chi ushawayo una wendo awe na doshima ewe yoyo na ha kwa famomo shinfe momo usiju wa mishintane wadu hena onduga mauna nase mpania nguga hama kwa fa chi usiju mishintane chikba alo se gumo se washe keve ondo ondo wango akilo shachu use chivi amfe wese ma wese chi gayo mashema jukpa awasesega shiona wendo avese alwe sefati osona esiso ayura segayo shema jukpa samba kulantindi ondoga kana tindi onde yo se dekara woro yiyo ga dekara wao ga dekara rendi ga dekara reninginga ba kuraka ne chi ya ka woni sese chivi shamimi sese chivi shamfe wese
Says Chivi on Shahama Kwaun Besemichi. She says so when Bangani you yasana una window avese. A shake Pishije, William Kwaneka Lukotave. Balu is a carnia can a do a short attention Zungune ondo. Kauna Luam Kanema Motor. See he the name and Nasit Zambeana. A do a short say Zenene. A Hilalushima on the Gakba. See he the Sema Shima. Iwama you he the Mijime. Shay Luina say. Wange tempe. My ren Kwan Shishima on the bar on a Nasi. Gracia, Nana say Chian Jingina, Weren Shashimana. Sasono, the Kenneth Duane, Unalumoyo, a was Cecilu Yumba Kurana Tindina, a was Cecilu Yumba Strong, a was Cecilu Yumba Chiyon Shamimi, a was Cecilu Yumba Verena Uras one, a was Cecilu Yumba Caven, a Uraselu, Tempe, Bachian Jingi. Ma was Cecilu Yumba Strong, and Bane, she saw by the window of a say. Yo yasanaha te una lumoyo akosum kanema kana samaya se amen. Ngula kankane ma dido ma kwa wanu dido hena towa se shala yushota henshi nduzungwe shazo wan wase Father Samuel MAGASHI onda kula se ona se ayange yaziza hemeno chivi hon zanzayo ladia do malone dido sa shogene. TivCatholicLink Internet